Yes, turi mu gitondo navuga ko gishobora kuza gutanga imvura anytime hano muri Plaine de Ruzizi. Ni naho rero amakuru yacu tugiye kuyahera muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, aho hariho uguhangana gukomeye cyane none bikaba byavuye rero ku ruhande rwa Kinshasa ndetse na M23 AFC, ahubwo bigasa no byamaze kuba Kinshasa ikaba yavuyemo hakaba hari Gitega cyangwa se Bujumbura ndetse no M23 byifashe bite rero. Ngira ngo ku munsi w'ejo twari twababwiye ko Gitega cyangwa se M23 ari yasabye mu by'ukuri Bujumbura Evariste Ndayishimiye gukura ingabo zabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yuko zihasebera, mbere yuko ziseba rwose ngo bakifita akanya ko kuba bakoraho ziriya ngabo. Ariko noneho bisa naho ahubwo intambara mbere yuko urugamba ruba hano muri Plaine de Ruzizi hatangiye gusa naho habaho guhangana ku mpande zombi, kuko n'igihugu cy'u Burundi icyo mukwiye kumenya nuko nacyo cyabwiye ASM23 ko ahubwo ari bo basabwa gusubira inyuma ndetse byangombwa bakava hano muri za Plaine de Ruzizi bakava mu mujyi wa Bukavu ndetse bakaba bavugera iyo baje baturutse nibyo bavuze. Nkuko amakuru atugeraho nuko Uburundi bwavuze ko butari hariya igihe cyose ngo babonye igisirikare cy'u Burundi hariya ngo ntibazaje bakibonamo igisirikare cy'u Burundi, baje bakibara nk'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigendanye nuko intambara bari kurwana ntabwo ari igihugu cy'u Burundi, ni intambara y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero bakavuga ko ibyo byo guhora bavanga ingabo z'abarundi, ingabo z'abantu bagiye bavanga ingabo za FARDC cyangwa se ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nicyo gihugu bari kurwana. Nabonye uyu mugabo yasaga naho atanga rwose icyo twakwita ingero, ariko abisanishanya no mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Aravuga ati umukinnyi ashobora kuza ava mu yindi ekipe atijwe, atariko iyo yageze muri ekipe atijwemo ayambara umwenda w'iyo ekipe yagezemo. Ati kandi icyo gihe uwo mukinnyi ntabwo iyo afashe umupira ngo bavuga ngo umukinnyi wa runaka wa ya ekipe babarakara umukinnyi w'iyo kipe. Ati rero natwe turi hariya nk'abaje gutanga umusada, ati kandi turi gutanga umusada muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arakomeye bati iyo ultimatum rero muduha bwana General Sultan Makenga nabo mufatanyije, ati mugende muyihe Kinshasa. Ati naho twe turi hano rwose nk'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko turi kugira gute, turi kubafasha tufatikanyije nk'uko banatwitabaje. Ibi rero bikaba ari ibintu ubona ko bishobora kuba bigiye kuba ibintu bikomeye cyane, bigaragaza ko icyo twakwita urugamba hano muri Plaine de Ruzizi rugiye kuba urugamba ndetse rukomeye cyane, nyuma yuko ibi byose amagambo ari kugenda ateranwa ku mpande zombi. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande imyiteguro ku mpande zombi irarimbanije. Nyemerera ubanze ukore kuri like rero kuri iyi nkuru, kanda like hanyuma ukande subscribe niba utanarabikora, nurangiza kandi ukore icyitwa partage cyangwa se gusharinga. Ubwo rero urumva ko nicyo ngukeneyeho nyuma yuko nanjye ngiye kuguha ibyo naguteguriye. Icyo nsabwa muri make ngiye kukiguha, nawe rero nkaba nkubwira ibyo usabwa nta bindi no gukora like kuri iyi nkuru ndetse ukanayisharinga. Ariko nkanabona rero kwibutsa abatarasubscribinga namwe kugira ngo mubikore, kugira ngo ubundi ibintu bigende neza cyane. Dufite amakuru menshi cyane, turaza kugaruka ibyo u Rwanda rwatangaje. Hari amagambo akomeye cyane u Rwanda narwo rwagize gutya ruratangaza, n'abakorwa bitangaje cyangwa se rwahaga ubutumwa bukomeye cyane Kinshasa. Hari ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho. Nava ko muri iki kiganiro cyacu tugiye kubagezaho zimwe mu nkuru zikomeye cyane, ntekereza ko ari bwo bwa mbere bamwe mugiye kuzumva mu matwi yanyu, nibyo mutigeze mumenya biri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa bari kubyina intsinzi yo kuba ngo M23 iri kuva mu bice byinshi. Bimeze bite? Reka manze gato cyane dutumikira badutumye, ubundi tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye, ntuze gucikwa
nyaboneka. Bakozi ba Prime Health Infinity mwiyemeje kugira ubuzima bwiza mwagaranye ibikorwa byacu byo kubafasha kubungabunga amagara. Ni Damas Mico Myiza, ndamenyesha abantu bari muri Amerika twari dufite impungenge zigendanye n'imbogamizi z'imisoro no kudakora ku iposta. Ubu rero byarakemutse, nicyo nashaka kubabwira. Habagaho ubutinde bw'imiti, ubu byarakemutse, izajya bageraho igihe rwose. Ikindi n'ibiciro byaragabanyutse. Rero nkabamenyesha ko bwa burwayi bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kutabyara, ibijyanye n'akabariro kabivuge gutyo, diabete, umuvuduko w'amaraso, indwara nka amibe, indwara hemorrhoide cyangwa igifu n'izindi n'iz'ubuhumekero n'umwijima, ntimwongera kugira imbogamizi zo kwangizwa n'indwara nk'izo ngizo kuko bigiye koroha. Abandi namwe muri mu Rwanda dukora Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12, uhagaze aho abamotari bahagarara buri kure aho dukorera rwose ureba ku muhanda ujya 12. Gisenyi iri ku muhanda w'amadepo, naho ngaho mu mujyi wa Goma ni hafi na Rond-Point Siniers. Yes, reka rero tugaruke mu makuru yacu mu buryo burambuye. Mbonereho gushimira cyane mwe mwamaze gukora like kuri iki kiganiro, muri abagaciro cyane, nkunda uburyo ki rwose ntera mukikiriza cyangwa se mbasaba mukampa. Hanyuma kandi nawe utarabikora rwose ukaba udukurikiye ukaba utarakanda subscribe, icyambere warakishe kuko ntabwo urasubscribinga birashoboka kubona amakuru yanamaze kuba umuranzi. Ariko nanone niba warabikoze cyangwa se ukaba utanarabikora ukaba uryoherwa rwose n'ibiganiro byacu ariko ukava ku kiganiro udakoze like, akantu koroheje cyane, urumva ko rwose navuga ko nawe uba udaha agaciro ibyo tuba twakoze, dore ko byanadutwaye igihe kitari gito turi kugenda tubyoroganiza. Aya makuru yacu tugiye kugaruka ku nkuru nyinshi cyane, ariko murumva ko twamanukiye hano muri Plaine de Ruzizi. Kinshasa rero irimo iraserebura, irimo iranezerwa cyane, bigendanye nuko ivuga ko rwose M23 iri kuva mu bice byinshi, ni nako impande zombi ari kwitegura intambara. Hari kuba deployment cyangwa se kugenda bongera abasirikare mu bice byinshi, haba hano muri Sud Kivu, hano muri Plaine de Ruzizi barimo barongera abasirikare hano mu bice bya za teritwari ya Rubero ndetse yewe na hano muri teritwari ya Warikare, nkuko amakuru ari kugenda atugeraho. Hari umutaramu rero wampaye amakuru ambwira ko ibintu bikomeye cyane. Ndimo ndabona hano hari mugenzi wacu uvuka muri ibyo bice, arimo aratubwira ko M23 yaba yamaze kurenga ahantu bitaza hano kano gace bakita ngo iki kanze ndebe kugira ngo nkabagezeho neza ahantu bitazapinga, ngo M23 yamaze kurenga pinga, ubwo irimo irarenga pinga ijya hehe. Reka tuwenda iyi nkuru ariyo mperaho ndi gusoma kugira ngo muyumve neza kuko dufite amakuru menshi cyane, ariko ni nka update. N'umutaramu wanje rero uvuka muri bira bice, ngo iyi nkuru ayikuye kuri group C, ariko se koko bimeze bite? Ngo ni update yihutirwa, ubwo natangiye kuyisoma. Inkuru nziza Warikare M23 ngo Kayirenga, ubwo ni Karenga Tombe, ngo Kayirenga, ngo M23 Kayirenga Tombe, ni kumutwa amagambo uvuga. Rangije rero andika ngo abarwanyi ba M23 baturutse muri axe ya Rusamambo muri groupement ya Ikobo, bakomeza ngo baturutse ngo bakomeza imirwano uyu munsi mu gitondo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo ni 2026, no kwigarurira, ngo bakomeje kwigarurira akarere ka Kayirenge, ngo na akarere ka Kayirenge rero ubwo abantu muza ko gace muze kubitubwira kuko ndumva aka gace ka Kayirenge abaturutse za Rusamambo bari kurwana ngo bamaze ko bagira gute bahagera, ngo ni muri lokalite ya Banamurema. Niho muri iyo lokalite niho bamaze ko bagera, ni muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare. Ibi bice bya Kayirenga nibyo byakoreshwaga na coalition mu kugaba ibitero muri axe ya Ikobo, Rusamambo ndetse na Breusa. Mwabyumvishe bakunze Jeune Official, ahitwa ngo ni Kayirenga Tombe. Kayirenga Tombe rero na gace wumva gakomeye cyane, kifashishwaga n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ifatwa rya Kayirenga rije ryongera
ku karere ka Kanune. Ntabyumvishe iyi nkuru munyemerere nyisubiremo neza nyisome neza kugira ngo abantu mubyumve neza. Amakuru iyi nkuru umutwayo uravuga ngo inkuru nziza Warikare M23 Kayirenga Tombe. Kayirenga abantu muhazi mutukwandikire muri comment. Abarwanyi ba M23 baturutse muri Axe ya Rusamambo muri groupement ya Ikobo baje bakomeza imirwano uyu munsi mu gitondo cyo kuwa tariki 26 z'ukwa gatatu. Baje kwigarurira agace ka Kayirenge ni muri lokalite ya Banamurema ni muri groupement ya Gisimba muri territoire ya Warikare. Ibi bice bya Kayirenge nibyo byakoreshwaga na coalition kugaba ibitero muri Axe ya Ikobo, Rusamambo ndetse na Bureusa. Ifatwa rero rya Kayirenge rije ryongera kagace ngo kaje kiyongera ahitwa ngo ni Kayinune naho haherutse kugira gute gufatwa. Iyo ni update ingezeho, ariko murumva ko uyu munsi turi tariki 27 aha hantu hakaba rero harafashwe ku munsi w'ejo harafashwe n'intare za Sarambwe. Iyi ni inkuru navuga ngo itugezeho ikomeye cyane. Ubona ko intare za Sarambwe mu gihe bamwe ari gusebura ko ziri gusubira inyuma zo zikomeje kugira gute zikomeje kwa advancing. Navuga ko ibintu byose rwose hano birimo biragenda bica amarenga bigaragaza ko ibijyanye n'imirwano bishobora kuza kuba byafata indi ntera. Hanyuma rero reka turebe mugenzi wacu Vincent dukomezanye n'izindi ngingo zikomakomeye cyangwa se zigezweho. Vincent waramutse neza? Waramutse neza Victor. Urakomeye? Nakomeye. Reka nongere nguhe ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo. Urakoze cyane. Visi amwe mu makuru rero ngira ngo tugarukeho na makuru akomeye cyane aho tugiye kugaruka hano muri Kivu y'Amajyaruguru yewe tukaza no kujya no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko tugahera Igoma rero naho hari amakuru akomeye cyane. Nta yandi makuru ari kuvuga hano Igoma by'umwihariko ngo ni AFC turango yagiranye amasezerano na Geneve. Bimeze bite ibyaya masezerano nk'umuntu udukurikiye wifuza kumenya uko aya masezerano uko ahagaze n'ibiyagize? Nibyo ni amasezerano AFC yagiranye n'umuryango bita Geneve ko cyangwa Affaires de Geneve bigamije kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse no kubafata ubutabazi. N'abasekirite uwo muryango se n'abasekirite ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubutabazi ariko cyane ushinzwe gutanga ubukangurambaga bwerekeranye no gukora ubutabazi hakurikijwe amategeko mpuzamahanga ndetse cyane arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bakaba bagiranye amasezerano y'ubufatanye ko bazakorana mu bice byose bagenzura. Ku mugoroba rero no hari umuyobozi w'umuryango babonana abayobozi ba AFM 23 barimo umuyobozi wa AFM 23 Colonel Nanga ndetse bagenda banabonana n'abayobozi bose batandukanye byaba ari Bertrand Bisimwe umuyobozi wungirije wa AFM 23 basinyana rero ayo masezerano n'uburyo bazafatanya mu biganiro bagiranye by'ubufatanye mu byerekeranye n'ubutabazi. Mu bikuri mu amasezerano harimo umutekano, harimo gutanga ubufasha butandukanye mu byerekeranye no kurengera abasivile, mu guteza imbere kubungabunga umutekano ndetse no gufasha abaturage muri rusange. Bavuga yuko rero AFM 23 yiyemeje gukomeza kubohora ibitero bitandukanye bya Repubulika ya Kongo kandi no kubikora yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gufasha abakeneye ubufasha. Uyu muryango nawe uremera yuko uzakomeza kuba hafi kandi kuba inkunga ikenewe cyane ko ibice barimo ari ibitero byibasiwe n'ubwicanyi bukomeye bukomeza guterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko impande zombi zibivuga. Bavuga yuko rero biyemeje kuba bakora igishoboka cyose abaturage bakeneye ubutabazi bakabibona kandi mu buryo bwiza bw'icyubahiro kandi butuma umutekano urushaho guteza imbere hagati y'ubufatanye bwa AFC 23
Geneve Call kugira ngo umunyekongo wese agire icyubahiro kandi biri ngombwa. Ubundi vise uyu muryango ubarizwa he kugira ngo twumve uburyo kigiye gukoranamo na AFC M23 hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ONG internationale ya turutse Geneve ariko ukorera mu bice byinshi bitandukanye byiza. Muri make bo ikintu bagomba gukora ni uguha ubufasha abagizweho ingaruka n'intambara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni muri rusange ni ukubigisha amategeko mpuzamahanga yerekeranye n'iby'ubutabazi uko bukorwa mu gutanga ubufasha. Ni platform itanga ubufasha bwinshi butandukanye, yaba ari mu buryo bufatika ndetse n'uburyo bw'ubumenyi. Ibi ntabwo biri buze kugira ingaruka kuri uyu muryango kubera ko nubwo M23 iri kugenzura ibi bice ntabwo ari leta. Kuba rero bagirana amasezerano na M23 ntabwo biri buze gutuma Kinshasa ibigiraho ikibazo ikavuga ko bagiye gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Bimeze biturabibona ute? Mu mategeko ntabwo bigaragara ko ari gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, kuko bo icyo bashaka gukora ni ukubigisha uburyo bakwiye gufasha abaturage barinda umutekano wabo, bubahiriza n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kandi ku buryo iyo baza mwa kino gice kubera yuko basabye uburenganzira leta ya Kinshasa, ntabwo baza batarabanje kunyura muri leta kugira ngo bayigaragarize ikibagenza ndetse bagirana n'amasezerano y'imikoranire. N'ubundi bari basanzwe bakorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nuko kubera ko kano gace katagikontorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kugira ngo babashe kuhakora ibikorwa byabo kandi mu buryo bwizewe bunafite umutekano, nuko babanza gusaba bari muri kano gace gukorana mu buryo bugaragara. Bise turimo turakira amakuru yandi igoma tukiri igoma ngo MONUSCO ngo yaba yongeye kumaramaza isaba M23 Kongo ikibuga cy'indege cya Goma ndetse na Bukavu byafungurwa bikongera gukora. Ese ni iki MONUSCO kubera cyifuza ko ibi bibuga byafungurwa, niki yashatse kuvana ahandi kijyana ahantu bikayicanga? Bimeze biti by'aya makuru? MONUSCO yabivugiye mu nama yabereye Washington, inama y'ubutabera ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mutekano uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Rero umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO Viviane Van Dopere akaba ari igitekerezo nyine yatanze, avuga yuko yifuza ko ibibuga byombi ari ikibuga cya Goma ndetse n'ikibuga cya Kavumu kiri Bukavu AFC M23 bagifungura kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bigenewe abaturage mu bice bakontorwa bibashe kubageraho mu buryo bufatika. Viviane Van Dopere akagaragaza yuko nta gikorwa cy'ubutabazi gishobora gukorwa mu gihe bino bibuga bidafunguye, kuko ari ibibuga byafasha abaturage kubona ubutabazi mu buryo bwihuse, kuko bwakoreshwa n'abantu batandukanye mu ukoresha indege kwa bino bibuga, yaba ari bizanye gufasha, yaba ari abazanye gufasha mu buryo buhora cyangwa budahoraho. Ariko n'ubundi akabigaragaza mu gihe amakimbirane hagati y'imitwe yombi, ndavuga uruhande rwa leta ndetse n'umutwe wa AFC M23 akomeje kuba magari, akaba yaratumye ndetse n'ibyerekeranye n'ubutabazi mwa kino gice burushaho guhungabana, aho agaragaza ko nibura miliyoni 3,400 by'abaturage bahunze ibyabo, cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo kubera intambara nyine iri hagati ya AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, uko Viviane Van Dopere yabigaragaje. Aha, umuntu ntago byoroshye n'aka na gato, ariko ngira ngo mbere y'uko wenda tujya muri byinshi twanagaruka ku byatangajwe cyangwa se ku byavugiwe muri Loni hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Loni ntabwo yateraniye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sorry. Nibyo, ni inama yabereye nyine New York yiga ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yariyobowe na Sad Buros, cyane usanzwe ari umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bya Afurika. Ijambo rero yagejeje ku bantu bitabiriye iyo nama bibanze ku bintu bigera muri 5. Icya mbere ni uko yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushishikazwa n'ubundi n'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko bahagaze ku masezerano
bwa Washington n'uburyo byashyirwa mu bikorwa. yego Ikindi yagarutseho nanone yitiriwe cyane nuko yasabye nanone ingabo z'u Rwanda ko zikwiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga yuko bikwiye gukorwa mu gihe gito cyane, Kongo nayo ku ruhande rwayo igasenya umutwe wa FDL mu bice ikontorora, ariko bakongera kugaragaza yuko AFC nayo igice irimo ngo kigaragaramo FDL nayo ari inshingano zo kuyituma. ongera ijwi Vincent ndikumva rwose bitari gusohoka neza. Bagaragaje yuko AFC mu gice ikontorora nayo ifite inshingano zo gusenya FDL. Ikindi uhagarariye ku Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri UN nawe yagaragaje yuko igitero cyabaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2026 ko cyaguyemo abantu bagera muri bane, harimo umufaransa umwe n'abanyekongo batatu ariko atashatse kugaragaza amazina yabo. Avuga yuko iki gitero n'ubundi kigenzurwa na AFC ku bufatanye n'u Rwanda guhera mu kwa mbere. Avuga yuko iperereza rikorwa ryo kugira ngo ibyabaye n'ababikoze babashe kugaragazwa mu magambo ye. Ikindi yagaragaje nuko n'inzu AFC agaragaza yuko urubyiruko ruri mu bice bitoterwa na AFC nta cyizere cy'ubuzima bafite, kuko icyizere cy'ubuzima cyabo kitarenze amasaha 24 kuko nta mutekano bafite nk'uko yabivuze. Ikindi yagaragaje yuko u Rwanda ruvuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDL igashyigikira n'imvugo z'urwango, uko atari byo kuko u Rwanda rwo rushyigikiye, kuko FDL gikirimo ari igikontororwa n'u Rwanda na AFC 23. Ikindi ko ngo u Rwanda rwagiye gukora jenoside muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kwiroma mu buye agaciro. Akavuga ko aba FDL ari abanyarwanda kandi aribo bakora ubwo bwicanyi bafatanyije n'abandi batuye Kongo nk'uko abyivugira mu magambo ye. Ubona yuko ari inama yaranzwe no guterana amagambo hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko wabonaga ko ari ibintu Kongo yakora bigambiriye kandi igamije gutesereza u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda ho Ambasaderi Martin Ngoga akaba yagaragaje yuko kurandura umutwe wa FDL ari ngombwa kugira ngo hagirwe ku gisubizo kirambye cy'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Martin Ngoga yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye atunga umutekano ku isi ko umutwe w'iterabwoba wa FDL atari umutwe witwaje intwaro usanzwe, kuko ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside kandi ugamije kurindira imbaga. Avuga yuko bityo rero ugomba kurandurwa n'ibikorwa byabo byose bitanikiye ku ngengabitekerezo yabo ya jenoside, bakawurandura ku buryo bufatika. Akaba ati ibyo byose rero dukwiye guhagarara kugira ngo haboneke igisubizo kirambye ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bigarutseho mu ijambo byagejeje nyine ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano mu nama yabaye ku 26/3/2026. Avuga yuko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari wo y'iterambere ry'akarere ndetse na Kongo muri rusange. Aravuga ati rero ino nama irakwiye ko higirwamo ibintu bifatika byose ndetse hafatwa n'ingamba zigaragara zatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibona umutekano kandi n'u Rwanda rukabona amahoro arambye. Ati Kongo rero kugira n'amahoro arambye nuko uno mutwe urandurwa. Asobanura ko amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adaterwa n'u Rwanda. Icyakora avuga yuko u Rwanda ruhora rugaragaza ko ikibazo ruhafite ari FDL n'ingengabitekerezo yayo ikomeza gukwirakwizwa mu karere. Ngoga rero akagaragaza yuko FDL atari umutwe witwaje intwaro usanzwe, ahubwo ari umutwe wa jenoside washinzwe n'abasigaye mu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi muri 1995. Kandi avuga yuko ingengabitekerezo yabo mbi iramutse itaranduwe ko byakomeza kwangiza akarere n'imisanzu. Ariko u Rwanda rugihagazaho ruvuga yuko ruzakomeza kubahiriza inshingano zarwo ziri mu masezerano ya Washington.
agaragaza yuko imyaka 31 ikize bari mu kanama ka UN gashinzwe umutekano ku isi batabona kimwe FDL kandi bagakurikirana nk'umutwe nyine ufite umugambi w'imbuzo kurimbura abantu. Baravuga ati ikibazo cya FDL ni ngombwa ko ntabwo umurongo kandi kirataka igisubizo mu buryo burambye kugira ngo Kongo n'abanyekongo babone umuti. Baravuga ati Kongo ubwayo ibibazo biri imbere mu gihugu bikwiye kuba bishakirwa igisubizo n'abanyekongo bitewe mu biganiro bya Doha ndetse n'ibindi biganiro bitari byose bishoboka. Baravuga ati u Rwanda bakomeza gushyira mu bikorwa ikiganiro cyangwa amasezerano ya Washington ariko nk'ushinzwe kubikurikirana ku gushyiramo imbaraga kugira ngo barebe ko buri ruhande rushyira mu bikorwa ibyo rutegekwa kandi rwanasabwe. Ibyo byose rero byakomeje gutangazwa nyine na Martin Ngoga mu gihe yari ari muri ino nama. Vise tusimbukiye rero mu yandi makuru biravuga ko ngo Afurika y'Epfo itakitabiriye ngo ntikitabiriye inama ya G7. Kubera iki Afurika y'Epfo yahisemo kutitabira iyi nama ya G7? Ntabwo Afurika y'Epfo yahisemo kubera yuko Afurika y'Epfo yari yatumiwe n'Ubufaransa mw'iyi nama mu gihe Perezida Emmanuel Macron yari arimo akina igihugu cya Afurika y'Epfo. Rero ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kino gihugu cya Afurika y'Epfo batari gutana uwaka, basabye Ubufaransa yuko bwakora invitation bari babahaye yo kwitabira ino nama G7. Ni invitation yari yatanzwe n'ubundi gihe Emmanuel Macron yari yitabiriye inama ya G20 yabereye muri Afurika y'Epfo. Perezida rero Cyril Ramaphosa avuga kwa kimwe cyemezo yavuze yuko adashobora kugira icyo abaza Ubufaransa kubera yuko abona ko ari igitutu bashyizweho kandi ko byari ngombwa ko bagishyirwaho mu buryo bwo kunenga Ubufaransa. Agaragaza yuko iki gitutu nyine cyo cyabakoresheje, avuga yuko kandi iki gitutu kidashobora gutuma Afurika y'Epfo igira icyo isaba kubera yuko babonye ko Ubufaransa bwashyizweho igitutu. Aravuga ati twebwe ntabwo umubano wacu n'iki gihugu cy'Ubufaransa uzacika kubera yuko Amerika yabashyizeho igitutu. Ati twebwe ntacyo bituma ari ubundi kwitabira ino nama mu gihe abadutumiye bashyizeho igitutu. Ati turabona yuko tudakwiye kwitabira kuko nta n'akamaro bidufitiye kandi nta kizahungabanya ku mubano wacu n'igihugu cy'Ubufaransa. Nguko rero ngayo. Hanyuma ariko tugarutse hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, vise hari amakuru ari kuvuga ko ngo Guverineri Samo Kakure ngo yatangaje ko M23 yatangiye kuva muri za Rubero. Iyi nkuru yo bimeze bite? Nibyo, ni ubutumwa bwanyuze kuri X ya Guverinoma ya Nord Kivu ari ku ruhande rwa Kinshasa. Ari ubutumwa bwatanzwe na Guverineri wa Nord Kivu ari ku ruhande rwa Kinshasa nyine to Evariste Somo Kakure. Mu magambo banditse bavuye yuko basaba abaturage gutuza mu gihe bakurikirana uburyo ingabo z'u Rwanda ziri kuva mu bice bitandukanye byo mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru ya Rubero. Mu magambo rero yabo uko bayanditseho ntabwo bavuga ko ari AFC-M23, barashaka kwerekana yuko ngo ari u Rwanda ruri gucyura ingabo zarwo. Bakavuga yuko rero ngo AFC-M23 imaze kuva mwa bino bice bya Rubero, ariko ibindi by'amakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikagaragaza yuko AFC-M23 ngo yari imaze kuva mu bice nibura 12 byo mu majyaruguru ya Kivu guhera ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nk'uko ibinyamakuru bibigaragaza. Bakavuga yuko rero ngo ari uburyo bwo gukurikiza amasezerano ya ngo yongeye kwemezwa ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, agamije yuko ingabo z'u Rwanda zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ntacyo rurabivugaho byavuzwe, ariko mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagiye rugaragaza ko ibivugwa na Kongo ko ruteye ingabo ari ukubeshya. Ikindi ariko abaturage batuye aho bita Kipese bagaragaje impungenge zikomeye z'uko baterwa na AFC-M23 kuba yarahisemo gufata kari agatsiko kitavamo ko byabagizeho ingaruka ko abaturage batangiye gutotezwa. Abari bashyigikiye M23 bahuye n'ingorane zikomeye, ariko abandi bakagaragaza ko M23 yagiraga nka kino giti
abadashyigikiye M23 bakoranaga no kwiga Kinshasa batotejwe, hari nabyo biri gukorwa bashyigikiye M23 mu gihe yagiraga Kipese n'abakungu bari gutotezwa na Wazalendo. Abenshi bakaba bahisemo kujyana na M23, abandi bagahungira mu bindi bice, ndetse abandi bakaba bahisemo guhungira mu mujyi wa Goma. Umwe mu bavuganye n'ikinyamakuru Habitualité TV akaba yavuze yuko yahisemo guhungira mu mujyi wa Goma kuko abona ko kuguma mu bice byajemo Wazalendo, FDL ndetse n'ingabo za leta ashobora kugirirwa nabi cyane kuko yari ifite akadasohoka ya AFM 23. Ni ikibazo gikomeye cyane wenda abantu bashobora kuba batareba uko aba baturage baba basigaye rwose, kuko nk'uko bivuga baba basigaye mu kaga gakomeye vise. Ntabwo ari njye bivuga, nibo babivuga ko nibo batanga ubuhamya bw'uko babaho. Bavuga bati twebwe twahuye n'akaga kuko uwashyitse AFM igera hano Wazalendo na FARDC na FDL bimureye nabi. Ati nicyo kimwe ndetse n'abari bashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa FARDC Wazalendo na FDL. Ati AFM 23 ihageze nabo byabafata nabi ku buryo bukomeye. Ati rero ababashyigikiye AFM n'iki gihe bahisemo guhungana nayo, abandi bahitamo kujya mu mujyi wa Goma kugira ngo barebe ko barengera amagara yabo. ngo ihuriro ry'amadini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaganye ihindurwa ry'itegeko nshinga, bihagaze bite? Nibyo Senko mu nama yakoze ejo Kinshasa yavuze yuko atari cyo guhindura itegeko nshinga. Avuga yuko icyo babona ko itegeko nshinga rikwiye kandi byari kuko hari ingingo zidakwiye gukorwaho. Ikindi Senko ivuga yuko nta kintu gihariho ikibazo cy'umutekano ndetse n'ikibazo cyo kutumvikana kw'impande nyinshi. Itegeko nshinga ritakorwa mu buryo bw'ibungabunga ubusugire bw'igihugu ndetse n'umutekano w'igihugu nk'uko umunyamabanga mukuru wa Senko bitanga. Ibintu birakomeye rero Vincent, reka tuguhe umwanya niba hari izindi update wateguye tugezeho mbere y'uko tukurekura. Reka duhere ku nkuru ivuga yuko wahoze ari perezida w'Ubufaransa François Hollande yatumiye abashoramari b'Abafaransa gushora imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gucukura amabuye y'agaciro, aho yagaragaje ko nibura miliyoni 100 z'Abafaransa nazo zakungukira kuri miliyoni zirenga 100 z'abanyekongo nk'uko bitanga. Ikindi ni uko leta ya Kongo yamaze gusinyira amasezerano n'Ubushinwa mu gucukura amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye bya Kongo, kandi leta zunze ubumwe za Amerika, Emirates Arabes ndetse n'ibindi bihugu nabyo byahawe inkombe muri Katanga kugira ngo bigurane umutekano mu gucukura amabuye y'agaciro no kurangiza. Bakavuga bati mwebwe muzatwara inkombe z'amabuye y'agaciro muri Katanga, ariko mudufashe kubona umutekano ndetse no kurwanya imitwe yitwaje intwaro itandukanye n'uko ubutegetsi bwa Kongo bwabitanga. Nagushimira. Yes, rakoze cyane. Nguko rero ngayo, reka makuru yacu rwose tuyasoreze hano n'ubundi muri Plaine de Ruzizi, aho rero uguhangana gukomeje kugenda kugaragara bice byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ari kubona ko muri Plaine de Ruzizi ariho bisa naho urugamba rusa naho ruri kugenda rwimukira, mu gihe imurengeho ikiri kuhabera ni drone ziri kurasa abaturage b'abanyamurenge. Twirwana nyine igakomeza kugenda yirwanaho ndetse irwana no ku baturage, nicyo kintu twavuga kiri kuba hariya ndetse kinakomeye. Hanyuma rero ubwo muri Plaine de Ruzizi ubona ko bari kwitegura kurwana bimwe bidasanzwe, yaba ku ruhande rw'ingabo z'Abarundi n'abafatanyabikorwa babo, haba ku ruhande rwa M23 ubona ko hose ku mpande zombi imyiteguro ikomeje kugenda iba imyiteguro irarimbanije. Nguko rero ngayo turakomeza kugenda tubikurikirana, turaza kukugezaho amakuru yandi ya update mu masaha ari imbere. Tugusaba rero gukora subscribe weho utarabikora, ndetse unabikore rwose unabikunze kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nyagasani akomeze abane nawe. Like na share mw'abantu mwe nayo bibari ingenzi, ujye wibuka gukora share
nyaboneka. So nguko rero ngaye twabashimiye cyane rero, ubwo turaza gusubira mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu kandi Imana ikomeze ibane namwe. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent twabagezagaho amakuru. Turabakunda cyane. Ciao.